Sanibona bafowethu, ninjani? Umthandeni wakaManqelelo oyigcokamelisha umshovu enkani kwabanenkani. Ngithanda ukuxolisa bafowethu kakhulu kubantu abangibuka njengomuntu wrong kule video lesabalele ukuthi mina ngiqatshulwe indoda bese ngikadla. Kulabo ababona ukuthi ngirong, ngiyaxolisa bafowethu ngoba sithi silungu the customer is always right, uyabona? Ngiyaunderstanda lokho. Kodwa bafowethu ngifuna siqonde lokho. Mina ngiqala ukujatshulwa ngabantu. Abantu bayangithanda bafethu sukela ngimncane, ngafika ngo2014 emculweni. Cishe mhlambe ngina 7 years manje ngicula. Abantu mabengijabulela begijima beza kimi, kwesinye isikhathi mangibona ukuthi akuphephile, ngize ngibaleke ngizama ukuyiphephisa. I-security mayehluleka. So bafethu musana ukwenza sengathi ngiyaqala ukujatshulwa abantu mina. Nazo lokho inhlo angaze ngiqatshulwe mina indoda mina. Mawukuthi iyona ndlela ofanele kusupportwane ngayo le. Ukuthi fanele ngiqatshulwe indoda ngivumela lawo manyala mina ukuqatshulwa indoda, uyabo? Bafowethu ngamane kuhlukana inhloko nesixhanti, uyabona? Ngoba ngiyathanda ukuncikisela ngokuthi siyamsupport uthenga umculo wakhe, ngithengela ukuthi ngifaka ulimi endlebeni ngenye indoda, uyabo? Mina ngikwazi lokho mina, uyabo? Nalabo bantu lamadoda aveza ubumama ukuthi angomama kangakanani azogxeka mina ukuthi ngigadleleni kuliyansizwa, uyabona? Bafowethu umama benu muzana ukuveza ngama comment ukuthi nimphawule ukuthi mina ngirong, uyabo? Ngoba mawukuthi kufanele ngiqatshulwe enye indoda, uyabo? Noma kufanele mina ngiqwayise, uyabo? Angihoshi ngiyacula ngingumculi, uyabo? Iyonto esihlanganisayo leyo. Ukuthi futhi i-artist aliyiphathi kanje noma i-celebrity aliyiphathi kanje, wazini ngo-celebrate wena, uyabo? Futhi mina ngilona i-celebrity mina. Angilona i-artist mina ngiyena i-celebrity. Mina ngumfoka ukuphosa kwenye into ukushishilisa. Ngumshovu enkani kwabanenkani, ngindlaba ephika amaphatha sebesula amadeva. Nginsizwe impela nje, uyabo? Ngeke mina ngifuna ukufakwa enye indoda ulimi endlebeni bese ungitshela ukuthi indlela yokusupporta leyo. Uyangihlanyela uma uthi ucabanga lokho, kahle uyangibhedela, uyabo? Mawinsizwa unobumama, uyabo? Ugcinele abantu besifazane nga-understand ngoba mhlambe bona ba-enjoy yakhe. Indoda i-enjoyana ukuthi uqatshule enye indoda iqabula isikhonkosini la, uyabona? I-enjoyana enye indoda izothi mina ngirong. Emadoda ngomama, yibani ngomama le phasu kwedwaba zonyo, hayi la.